Hovha hu tambula ha ḓuvha na ḓuvha kha muṱa uyu vhunga vho vha vha sina tshumedzo dza avho vhare na ṱhoḓea dzo khetheaho. Tshiimo tshavho tsho vha tshi si tshavhuḓi na luthihi. Thuso vho i wana u bva kha vhadzulapo hune vha khou zwi livhuwa vhukuma. I feel very happy and the burden I was carrying will be eased. More so that I'm completing my studies, I will also be able to fend for myself. Musi vha tshi khou lingedza u khwinifhadza vhutshilo havho, vho Makena vho ḓiṅwalisela u guda pfunzo dza u funza vhagudiswa vha grade R fhala University ya North West. Vha khou fulufhela uri vha ḓo ṱhaphudza pfunzo idzo ṋaṅwaha hune vha nga kona u funza sa mudededzi. Fhedzi u ṱhogomela vhana vha hawe vhavhili zwo thusa Thabiso uri a takalele u tikedza vhathu vha re na vhuholefhali. I would like to build a daycare center for the disabled people here around our area, for the community to know they are around, because they are still stigmatized. Stigma about disability still exists, and this will dissolve when all people with disabilities can school and get skills in the same environment. No legislation will remove a stigma about disability. Only the introduction of disability sensitization in school and higher education programs will have impact, as well as mainstreaming all education. Zwishe zwo ralo thandela ya nndu ya vho Makena na ṅwana wavho wa mutukana i kha ḓisiwa phanḓa. Fhedziha ṅwana wavho muṱuku o lovha a songo vhona zwivhuya izwo. I came now in February to launch the project because the lady was given a new site and we are developing that site as we speak now. Certainly we want to, by April the latest, the lady must have occupied the house. Musi nndu iyo i tshi khou fhaṱiwa ina ṱhoḓea dzo teaho, izwo zwi khou ṱhaḓula mihwalo minzhi vhukuma.